Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Aktuelnosti iz Bijelog Polja, Crne Gore, regiona i svijeta. radiobjelopolje.me. Ne znam ko si, ali vidim da zbjegunac od vlasti i zakona. Ja sam derviš i stojim na odbrani vjere i zakona. Ako ti pomognem, izdaću svoja uvjerenja, izdat godine čistog života. A opet čovjek sam. Ne znam što sam učinio i nije moje da sudim, i pravda možda pogriješi. Treba da odeš. Kuda? Svejedno kuda. Hvala što me nisi odao. Nije trebalo da se miješam u tuđe stvari. Ne znam ništa o tebi. Gone me. To je dosta da sve znaš o meni. Sigurno si neko zlo počinio. Nikakvo zlo nisam učinio. Ne možeš ostati ovdje. Čekaju me svuda uokolo. Zar ćeš da me otjeraš u smrt? Skloni me do sutrašnje večeri. Ne mogu. Sigurno sad misliš da sam rđav čovjek. Ne mislim. Nisam. Ali ne mogu da ti pomognem. Svako zna svoje. Onda zovi stražare. Zlubio koga? Nisam. Ukro. Nisam. Oteo. Nisam. Učinio kakvu sramotu? Nisam. Tamo. Pozadi imamo kućicu u kojoj držimo nepotrebne stvari. Sakri se tamo. Ako te uhvate, nemoj reći da sam ti ja pomogao. Neće me uhvatiti. Suviše si ponosan. Čovjek nikada nije dovoljno ponosan. Sakri si tamo, to je sve što mogu da učinim za tebe. Poslije nestane, nek bude kod da se nismo ni sreli ni vidjeli. Tako je najbolje. Da ti donesem hrane. Ne treba. Suviše okrijevaš. Suviše razmišljaš. Uđi u tekiju i ne misli više na mene. Prijavit ćeš me ako budeš mislio.